yazi enye into ufuna uqwalaselwa guys, lento ezizimenqeza abantu manje sihleli nje sicimba sawubhebhisitha i-feelings zazo kule internet. Kuninda ayishumayela into yoba akunyanzelekanga uyincanywe ijani foni ne-content yayo. Ba undithanda undithandi foni nakhona into oyenza ngalo shit leyo. And understand kwayilogic kulani buphaphatheke usuke ngapho uzobhala bobhanxa kwezi comments. Nisibonile sizimenqe sibhage phakala Facebook. Inhloko ngathi nguPopeye olizambane. Intamo yayo idibene nenhloko into nje straight ngathi ngubhonsi. Wona zangigwabulaza abantu funa ibone nje ebusweni ba asoze nitshayisane nesisimenqe. Xa isengomphambili azibonakala indlebe foni into eround engathi liqanda elinamehlo tho ngalampumbulu engathi indununu. Umlomo ngathi ichifi bisandochevwa. Nalanhloko engathi i45. Kanti jonge ndlento izipitse kuskin ngathi insect eyigay. Chongo mila ngathi usiscarecrow esinenteshe yendlala. Andiko perfect mina kuqala manje nje abancibo vubs but hayi imbanqo le ayingovubs ibell bottom fondini yivuvuzela xa igqitha ukuthi hu. But ke ngumuntu naye shema nomjita yazi nomuntu wakhe ozinkomba isifuba ngaye ngokwesisimenqe esibhage.